Captain! Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng! Badawng, maditirik na. Apay ang maditirik nam. Ay, nga ro damaw. Kan kasla kayat ko ti mangan iti karabasa. Karabasa? Makasidsida ka iti karabasa. Saan? Kayat ko akuraben. Ha? Kurabom ti karabasa? Wen badaw. Apay akurabom ngay. Ilutom Kayat ko nga rod akuraben. Isu nga inka mangkita iti karabasa. Ay, pangkita kiti karabasa ngay. Awan magkwartak, tagumatang ako Inka agdawat iti addaan mula a karabasa. Sino kumati adamula na karabasa ngay? Ni Kwarog addamula na a karabasa. Ala, inka dumawatan iti may sa takorabay. Huwag kwaraw. Kaya't kanon nituyang ti agkurab iti karabasa. So ano mabalain, kahit padawatan nakman iti maysa. Kuraban na ti karabasa? Huwag niya raw. Apay ngay. Agan ano matanina na tuyang tagkurab iti karabasa. Ay, jak amo nga raw. Kimaron san ti bulan-bulanin na. Anya. Kahit no jak agtong paliti kayat na. Sigurado adi naksardengan. Iso apangasim man kwaraw. Ikanak iti maysa a karabasa. Mala, ikang ka tataba daw. At dati pinuros ko iti kalman. Tay natda ajak pay na ilakaw. Ikang ka iti maysa. Ay na, agyaman na kwaraw. Pandawatan ka iti maysa. Tapno di mo kunain nga imutak. Ay na, san ka nga imot kwaraw? Iso nga adaw, tigagayam maw. Ta saan ka nga may nanaimaw? Agdaytan ti karabasa tuyan. Kurabo maw. Gayam kayat akuraben day tabadaw. Alangan mga minakurabo ma. Ala, ingka iluton, ta si Dainta. Masaduta. Kan saanak ang makakakaan iti karabasa. Ay, kasla kayat ko tagkurab iti tarong badaw. Taraw! Wen, Kurabam ti taraw? Iyay, wen nga raw. saan ka di amay mayat nga itunaw? Sa isaw-saw iti buguang, saan kita kuraban? Basta kayat ko tagkurab iti taraw. Iso nga inkamang sampol iti taraw. Ay, awan mo't kwarta nga igatang kaw. Inka agdawat kadagiti addamula na ataraw. Ay, sikan di nakibaon. Madingarod tirik nak. Kaslapay kayat ko ti agbakwar. Na, Nang runa no jak makanti kayat kaw. So amapan ka na. Ingkag sapul iti tarong akuraban. Anya? Tumawat ka iti mulak atarong. wen pare, ta kayat kanon ni tuyang kaw, ti agkurab iti taraw. Ha? Kuraban na. Wen kano pare, ta madingaminan tirig na na. Ay. Kasla kano agbakwar, no di na makanti kaya na. Ay, sus, ang mga no aginaw. Ha? Ginaw ko na. Ang mga no aginaw. Ay, sus, adan ton anak yun. Ginaw ni tuyang kaw. Aginaw man nito yang mau. Iso apaginawa na titarong. Agasim ta kayat na akuraban. Malangarod pare, ikan nakititarong mo. Ta kurabay ni tuyang kaw. Sige nga ron. Uray sa nga pulo ti itad ko. Badang, awan ka diti kayat mo akanin aprutas. Wano anya di taamakan. Awan met, apay aya. Saan ka kading aginaw? Anya, aginaw mo't asasawam inteng. Mayat ko man no aginaw ka akas ka ni Marituyan. Ha? No adan tumit anak ka. Ay, inteng. No talaga ang maipaayan ta iti anak, di ko makaububingan ta. Saan kat nga itaabakot kan lakaytan? Mabalin pay. Ay, wen ko mga rod inteng. Kaya't ko kumamot ati maadaan iti anak. Kat babae ko ma.
Umay ka man garon. Ay, apay aguyudan nakmatan Inteng. Mapantaman ija sila. Ha! Ay, awan mon Inteng. Ah. Agtagtagainap kansa. Ay, kabailak pa'y. Ah, Di uray man singin ti agbalin nga anak ta. no di kanto pa'y makabalikin iti idam. Ha? Day tantulakat agputot iti singin. Eh, kabailak. Uh, Uray triplets. Wen kanaw marikwanang, aginaw kanaw ni Marituyang. Patsyembat. Aginaw kanu nga rod, kanayon kanupay nga aglaladot. Isong at dalat ta ija balayda. Ay, iso siguro asaanan nga umay dito tersinak. Wen mare, at dalat ta kanu ija balayda. Ay ngam, imposible nga ginaw. Bakbakutanan. Mabalin pa'y mare. Uray si ka mabalin mo pa'y siguro tagsikog. Ay, kayat ko at talaga Ang awan mo't nga rod. Iso analabait akas tuy tigasat mi kandi Inteng. Saan kami anapagasatan ang maipaayan iti anak? Siyak ngay nga ta, Maray. Ha! Kayat ko kumamot ti maadan iti anak. Ngamawan mo't asawa. Ay, wen nga rod Ngaman niya ngay nga rod. Kastoy ko latamot aginggat ingana. A single forever. Ay, kat, anyangay nga rod, Maray. Awan mabalin tayo, no kastoy tinaikari agasat tayo. Pangati ko naman, Kyle. Ita ag chicks. Sa linaw. Eh, uray sa dino. Eh, amangan no, ada amom amapanta pag chicksan. Ay, ije naman ije ili Eh, kaano ta amapan? Seryoso ka, Kyle? What? Eh, ada mo't kwartak pag chicks ko. Abay, kayat mo tag Jakes. Eh, kaya't ka ti maadaan iti anak. Ha? Seryoso ka, Kyle? 100%! Ay, diyak kaya ti sumurot kan ka. Ha? Diyak kaya ti mairaman iti basol mau. Na, Amangan no sakto ti babalawan niyan ti banang. Nang runa pa ino at damasikugam. ay di nan tumaamuan. Laklakayan kan, nga mag-chicks ka pa'y lang. Kapitan ka pa'y mo't nga raw. Ha? Awan madadahal ti image mau kas kapitan. Kaya't ko nga ron nga adamot ko maanak ko. Nadulamin nga mo, Mangkail. Yay. No talaga makaputot ka, hindi kumapay Eh, apay. Eh, di mo kaya ti maadaan iti anak. Eh, kaya't mo ka di alumakay ka nga awan kadkadwam. Oh. Eh, at least adan to anak mo. Oh. Mabalin ano sa Kangkail. Angam si Kangay, at nasawam. Ah. Sana mabalin nga chicks ka. Ta sigurado, aday tati pakadadailam. Kapitan ka pa'y mo't nga raw. Badaw, kaya't ko kumati agkurab iti apel. Apel. Apay, talaga ka di nga ginaw ka. Wan, iso nga igatangan nak iti apel. Sige. Mano nga apel ti kayat mau? Uray dwalaeng kanayunan pa'y iti itlaw. Iklaw? Wan, kayat ko asukaan tinalambong nga itlaw. Sige nga raw. Kan kayat ko pa'y tagkurab iti manggaan na ata. Nayunamutan iti peras. Ha? Kayat ko pa'y tagkurab iti papaya kan sabaan aloaw. Mabalin ka di aso katamday ta terminaw nga agkurab. Mangan ko na ma. Basta. Kan igatangan nakpay iti grapes kan lidag. Na, lidag. Na, aglalaok mo tintuyan. Wan, makasidsida ak iti nagataan alidag. Kan nayunamutan iti karniti ugsa kan alingaw. Anya. Ay, sustuyan. Agbalakan sa amitay. Aglalaukan ti bagbagam. Apayang Kyle, anya ti pampanunutan. Itay pa'y nakatugaw ka dito'y sirok ti mangga. Anya ka diti problema. Kaya't ko nga ron ti maadaan iti anak ko na. Uray triplets. Dahil taman ang ti pampanunutan. Di mo tumit kaya't mapanta iti bar. Ta sigurado nga do tinapipintas a babae ijay. Dahil taha ka man ako nak.
Di mo dadalin ti image mo kunak manain. Ay, bayamon no madadaol. Kaya't kung aron ti maadaan iti anak. Saan nga ro da mabalain? Di ka agbahasaul. Madadal ti relasyon nyo kani antibanang no ipilit mo ti kayat mau. Oray na, basta ada anak ko. Iti sa bali a babae. Agbasol ka kunak manang kay. Na, Madadal pa iti kinakapitan mau. basta ada anak ko. Na, paulit-ulit ang kay. Nagpilit ka, ipulong ka kini antibanang. Ay, saan? Di mo ibagbaga. Ay sus, di nakton ilutuan iti kanak Saan kan nga garapa pamadan iti anak iti sa bali a babae. Ta sana mapasamak dayta ang kay. Ay Tuyang, kita manday talangan. Kas kalakakalkali a tao. Nanyati ko nang ba daw? Kas kalakakalkali a tao kunak. Ay, agsasadutak ba daw? Dayta daster mau. Saan mo asinuksukatan? Manungal daw dayta nasuot mau. Saan ka pa nga digdigas? Ay sabalin ti payod mo Tuyang. Kasta ka di talaga ti aginaw. Wan siguro First time ko ngamin ba daw? Ay ingkag digas. Madia talagang ti payod mau. Masaduta nga raw. Mano ay abulan tininawam. Tsaka mau. Ay ingka mangarod agpatikap. Masadutak. Aywan gayam. Kaya't ko tagkurab iti manggusten. Manggusten? Sabay nagnginaday jay. Igatangan na kun sa nabalay tandamot kwartam. Mala, higatangan ka. Hangang pangasim, taing ka kumamot agdigos Tasabalay ti payod mau. Barikwanan, talaga ka di nga aginaw ni Marituyang. Ay, jak amaw. Saan mo't nga imimbay dito tersi, nagtadamag ko ma? Ay, siyak ko mamat ti aginaw, Mare. Ha? Ay, uray kumamot siyak, Mare. Uwan ko ma. Ay, nga saan mo't amabalay na. Tawan mo't nga ron asawak. Ay, siyak mo't. Uray kayat mi kaniinteng, talaga nga awan. Saan mi agas at ti maadaan iti anak. Anya ngay nga raw da. Kasta talaga No apay nga agpapada tayo akastoy tigasat na. Katsyak, uray kumamot may salaeng nga anak. Tada kumamot kadkadwak aginggat agkapsutak. Ay, anya ngay nga rod, Mare. Wen gayam, intaman sa rungkaran ni Marituyang ijibalayda. Kumusta taman? Taapay asaan nga umay dito tersinak. Wen Mare, kan sakbay amapanta. Inakman pa'y igatangan iti pregnancy test kit. Takitaan taman nupudno nga aginaw. Kasla nga min imposible. Alang nga rod Mare, sika ti makaambaw. Negative Marituyang. Saan man kat no agkakapsutak? Aglaladutak iti inaldaw. Una yan ti payod mo, Marituyang. Ingka man agdigos, Marituyang. Amangan kit di no epekto la dayta, ti di mo pa nagdigdigos. Ay, wun garot intan maribanang. Jak maanusan ti payod ni Marituyang. At dayta, ti pregnancy test mo Tuyang. Negative. Hindad kanyak ni Maribanang. Kat apay ngay nga nga agungot ka. Salbag ka. Kunam nga ginaw ka. Saan magayam? Ay, kwa. Nagado ngayong pagpagatang mo, akayat mo ako rabahin. Tagayam, saan ka mga ginaw? Ay, kwa. Ala, sika ti mapanagbangga kita. Ha? Siyak mo ti igatanga mi tinaima sa sidain, ken prutas. Ikanak nga rod iti igatang ko Ay makamu ka mo titigatang mo na. Tasyak, agtugtugawak la ditoy, nga gururay iti pakan mo kanya. Ha? Aginiinaw kalagayam, tapno lang may pagatang mo dagiti kayat mo akanay, nga uray nang ina. Ay, kwa nga min ba daw? Talaga magnaglalatuta nga main. Ala, ingka di jay bangkag. Kaadaw, tinaskin nga rami dumijay. Agbangkag ka, asiksika.
ngamin itana na toyang. Kita, si kamutan ti pagikaruan ni Tata Badong. Ala sigay! Ditan tinagipusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Poclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Junren. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.